tubahaye ikaze mwebwe mudahwema gukurikirana Trade News aho tugenda tubaha amakuru agiye atandukanye abari kuvugwa hirya no hino mu karere ndetse no mu gihugu imbere. Muri iki gitondo tugiye kugaruka kuri iyi nkuru ejo yiwicicikana ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye aho inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yamaganye ibyatangajwe n'umuryango w'abibumbye yasabiye u Rwanda ibihano. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yamaganye ibikubiye mu mwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'umuryango w'abibumbye bw'Uburayi yasabaga ko u Rwanda rwafatirwa ibihano urushinja gutera inkunga umutwe wa 23. Byatangajwe ko uyu wa 21 Gashyantare 2024 ubwo yagezwagaho raporo ya komisiyo ihuriweho igizwe na komisiyo zombi z'ububanyi n'amahanga zasesenguye ibyatangajwe n'inteko ya AU ku Rwanda hagamijwe kubyamagana. Inteko yemeje ko umuryango w'abibumbye yirengagije nkana impamvu zitera umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yanenze kandi uburyo inteko ishinga amategeko y'umutwe w'abibumbye yamaganye ibitero bya M23 nyamara nigire icyo ivuga ku mpamvu zituma uwo mutwe usenyera umugozi umwe kugira ngo uharanire uburenganzira bw'abarengana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yashimangiye ko ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo bishingiye ku bibazo by'ubukoloni n'ikatwa ry'imipaka ryabaye intandaro y'akarengane k'abavuga ikinyarwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yanenze ubufatanye bwa RDC n'abacanshuro ndetse isaba umuryango mpuzamahanga kwamagana ibyo bikorwa. Yagaragaje ko ishyigikiye kandi ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo gikemurwa binyuze mu nzira y'ibiganiro nk'uko byemejwe n'abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC. Zimwe mu mpamvu zagaragajwe n'abadepite n'abambasaderi ku mpamvu zitera ibibazo by'umutekano muke harimo ishingiye ku bukoloni, ikatwa ry'imipaka, umutwe wa FDLR n'ubuyobozi bubi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwakomeje guhembera urwango mu baturage no kuba icyo igihugu cyarabaye indiri y'imitwe yitwaje intwaro. Abadepite n'abambasaderi b'u Rwanda bagaragaje ko uwo mwanzuro wafashwe ugomba gushyikirizwa inzego zitandukanye z'ubuyobozi bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, umuryango mpuzamahanga EAC na SADC. Berekanye ko wafashwe hashingiwe ku bikorwa bitandukanye byagaragajwe na komisiyo ihuriweho yize ku muzi w'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC. Bimwe mu bibazo byagaragajwe bikomeje kwirengagizwa n'Uburayi birimo ihohoterwa rikorerwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda, imiyoborere mibi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yimakaje ivangura rishingiye ku moko no kuba uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwarabaye indiri y'imitwe yitwaje intwaro. Hari kandi ibikorwa by'ubwicanyi bikorwa na leta ya RDC ifatanyije n'umutwe wa FDLR bikorerwa abanyekongo, abandi bakaba barabaye impunzi mu bihugu byo mu karere aho u Rwanda rucumbikiye impunzi zirenga ibihumbi 100 z'abanyekongo. Inteko yagaragaje ko wanaturutse ku kuba leta ya Kongo yarakoze ihuriro n'abambari bayo barimo FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, ingabo za SADC n'abacanshuro b'i Burayi bagamije umugambi mubisha wo gutera u Rwanda no kurimbura abatutsi bose muri rusange. Yongeye kugaragaza kandi ko uwo mwanzuro wafashwe hashingiwe kuba FDLR yaramaze kwinjizwa muri FARDC ikaba inshuti magara kandi bafatanyije n'umugambi wo gutera u Rwanda. Inteko yasabye umuryango mpuzamahanga gusaba ibihugu bicumbikiye abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda gukumira uburyo aribwo bwose ingengabitekerezo ya jenoside yaba igaragayemo. Uwo yasabye kandi ko kudaha agaciro ibivugwa ku Rwanda mu buryo
bubogamye igashyikiriza impande zombi zishimangiranye kuyobora inzira y'ibiganiro. Abadepite n'abambasaderi bahuriyeho, abadepite baganiriye ko bemeje kandi ko banagaragaje ko bitumvikana kubona inteko y'ubumwe bw'Uburayi yarafashe umwanzuro yirengagije nkana ukuri bashimangira ku mwanzuro wayo ugomba kuganirwaho ku mpande zombi, banagize bakawamaganira kure. Depite Nizeyimana Pierre yagaragaje ko ibibazo by'umutekano muke mu bishingiye ku mutekano w'ubukoloni, ariko no kuba leta ya Kongo yariyemeje gukorana na FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Yamaganye kandi uburyo perezida wa RDC Felix Antoine Tshisekedi na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye batangaje ku mugaragaro ko bazakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda bwitorewe n'abaturage. Yemeje ko ibyo byirengagijwe n'umuryango w'abibumbye, ndetse no muri raporo yayo ikaba yarirengagije umutwe wa FDLR. Asaba leta ya Kongo guhagarika gukorana n'uwo mutwe bwangu, abawugize bakoherezwa mu Rwanda, abafite ibyo babazwa imbere y'amategeko bakabihanirwa. Depite Uwamariya Odette yagaragaje ko atari ubwa mbere inteko y'ubumwe bw'Uburayi ifashe umwanzuro uvuga nabi u Rwanda, kandi ko bakwiye kwamaganira kure ibyo bikorwa yise ko bisa no kuyobya uburari. Depite Mvano Nsabimana Etienne yashimangiye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahisemo guha ubwihisho FDLR ndetse ikanayifasha mu mugambi wayo wo gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Depite Mujawabega Ivona yanenze uburyo inteko y'ubumwe bw'Uburayi yafashe umwanzuro ushingiye ku buhamya bw'uruhande rumwe, bityo ko bitari bikwiriye kandi ari impamvu shingiro yo kwamagana ibyo yemeje. Yagize ati nanenze cyane uko umwanzuro w'iyo nteko nabonye barawushingiye ku buhamya bw'uruhande rumwe. Nabonye barabajije Minisitiri Tereza Kayikwamba na Denise Mukwege, ariko naho nabonye bahaye u Rwanda amahirwe yo kwisobanura. Kuba batararebweho ngo impande zombi zihabwe amahirwe, numva ari impamvu yatuma umwanzuro wabo wamaganirwa kure. Senateri Bider John Bondesi yashimangiye ko umwanzuro wafashwe n'inteko y'ubumwe bw'Uburayi wabogamiye ku ruhande rumwe, bityo ko udakwiriye guhabwa agaciro. Yerekanye ko biteye isoni kubona perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye baratangaje ku mugaragaro umugambi wabo gutera u Rwanda, ariko nyamara bikaba bitarigize bihabwa agaciro cyangwa se ngo byamaganirwe kure n'ibyo bihugu by'i Burayi. Depite Mukabalisa Germaine yagaragaje ko umwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi yo gusabira u Rwanda ibihano ari igitutsi ku Rwanda no kuri Afurika, kandi bishimangira ko abanyafurika ubwabo ari bo bakwiye kwishakamo ibisubizo. Yakomeje agira ati ni igitutsi ku Rwanda no kuri Afurika yose, ni ikimenyetso simusiga ko nta mahoro arambye bifuriza akarere ka Afurika. Biragaragazwa ko nuko birengagije nkana igisubizo cyari cyafashwe n'abakuru b'ibihugu bya SADC na EAC. Yavuze ko biteye isoni kubona umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yaratesheje agaciro ibyakozwe n'abanyafurika mu kugaragaza igisubizo ku kibazo cy'umutekano muke muri RDC. Yashimangiye ko iyo nteko ari umufatanyabikorwa w'ubwicanyi bukomeje gukorerwa abatutsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo,
kuko yirinda kubyamagana kandi yaranahawe amakuru guhera mu ntangiriro. Yakomeje agira ati nituzisubiraho kuri icyo cyemezo biragaragaza uruhare rwayo mu bibazo by'umutekano muke mu karere ndetse n'uruhare rwayo muri jenoside ikorerwa muri kiriya gihugu. Munyandamutsa Jean Paul yagize ati ni umwanzuro wubakiye ku binyoma ariko ugamije kugira ngo u Rwanda barushire mu kato. Sheikh Mussa Fazil Harerimana yagaragaje ko uburyarya bw'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi aho inteko yayo yagaragaje ko umwanzuro wafashwe wamenyesheje inteko ishinga amategeko y'u Rwanda bikaba bitarakozwe. Yemeza ko u Rwanda rutanakwiye kubisobanuraho. Yakomeje agira ati Fazil yakomeje agira ati ntabwo badusumba ni inteko natwe turi indi. Ako gaciro kacu tukagumbane ahubwo tubamagane. Ntabwo tujya kubisobanuraho kuko si urukiko, icyo dukora ni ukubamagana. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yibukije ko hari uburenganzira bw'ibanze bwa buri gihugu cyigenga bwo kurinda ubusugire bwacyo n'umutekano w'abatuye icyo gihugu. Abadepite n'abasenateri bamaganye inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi yasabiye u Rwanda ibihano ibahamya ko bafasha umutwe wa M23. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yamaganye ibyatangajwe n'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi ishinja u Rwanda gutera inkunga M23. Ambasaderi Depite Hope Tumukunde Gasatura na Senateri Murangwa Hadija bari bayoboye komisiyo ihuriweho yize kuri iki kibazo. Trade News aho irakomeza gushakisha amakuru agiye atandukanye, ntabwo amakuru uko aragenda ahererekanywa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye turakomeza kuyabakoreraho ubucukumbuzi. Reka tukomeze no muri iyi nkuru yatangajwe n'igihe.com aho bivuga ko umugambi wo gutera u Rwanda intambara y'akarere n'ibya M23. Ikiganiro na Mussa Fazil Harerimana aho yashyizeho umucyo. Sheikh Mussa Fazil Harerimana yagaragaje ko ari ingenzi kwamagana umugambi mubi wo gutera u Rwanda uhuriweho n'ibihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi kimwe n'abandi bafatanyabikorwa babo, mu gihe abakuru b'ibihugu bya SADC na EAC baheruka kwemeza ko RDC igomba kugirana ibiganiro mu 23. Umuyobozi w'icyo gihugu busa n'ubuvuniye bwase nk'ubaho buvuniye ibiti mu matwi kuri iyo ngingo kuko bwakomeje kugaba ibitero kuri uyu mutwe wa M23. Ibyo byatumye M23 ikomeza imirwanaho kuri ubu ibice byari byarafashwe imaze kongeraho ibindi birimo umujyi wa Bukavu n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru n'imipaka ihuza u Rwanda na RDC. Mu kiganiro n'igihe umuyobozi w'ishyaka rya PDI Sheikh Mussa Fazil Harerimana yagaragaje impamvu ishyaka ayoboye ryiyemeje kwamagana umugambi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wo gushaka gutera u Rwanda, impungenge ku ntambara y'akarere ndetse n'uburyo M23 ishobora kurangiza iyi ntambara ihanganyemo na RDC. Ubwo igihe.com yamubazaga ko RDC n'u Burundi bifite umugambi wo gutera u Rwanda nk'uko byashimangijwe n'itangazo rya PDI mu bishingira kuki, uwo muyobozi wa PDI yakomeje agira ati uwo mugambi wari uhari wanashyizwe mu bikorwa ndetse nawavuga ko warangiye ahubwo warasubitswe. Iyo umuturanyi acumbikiye umwanzi wawe akamuha intwaro akanamucumbikiriza azi ikibazo cye bitandukanye no kutakimenya. Reka mbivuge neza, mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi, abayigizemo uruhare bari mu bice bitandukanye, ahari abanyarwanda ubwabo hari n'abanyamahanga bayigizemo uruhare. Murabyibuka ko hari abarundi bari barahungiye mu Rwanda, benshi bari no mu nzego nkuru z'u Burundi bagize uruhare mu kwica abatutsi bicwaga muri icyo gihugu
muri icyo gihe cya jenoside yakorerwaga abatutsi, ndetse no mu Rwanda rwatanze impapuro zibisobanura ziha u Burundi n'amazina, ariko ikibabaje ni uko abo bakomeje gukorana nabo bakorana bica abantu, bagakomeza bakorana bica abantu. Gukomeza gukorana nabo, bamwe bari mu Burundi abandi bari muri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, babaha inzira rimwe na rimwe ngo baze guhungabanya umutekano w'u Rwanda kugira ngo bakomeze bakore jenoside yakorerwaga abatutsi batarangije. Ibyo ni ibintu bizwi, bifite inyandiko, bifite ubuhamya ndetse n'ibihugu by'intangarugero. Ayo ibihugu byanaganiriweho, iyo ubishyize hamwe ukabicumbikira, ugashyira ingabo z'u Burundi muri RDC, hakanajyaho n'izindi z'ibihugu, umuyobozi w'ibyo bikorwa by'urugamba akaba General Omega Ntawanguka Pacifique wahoze ayobora FDL. Nta kindi watekereza, ntabwo Omega wavuga ko ari kurwana agamije kurwanira RDC cyangwa Burundi, aba arwana agira ngo agire intwaro asahura, ashyira ku ruhande, agire ubunararibonye mu by'intambara, akomeze kwegera u Rwanda, akomeze ibyo yari yaratangiye. Iyo hari igihugu gikorana n'umutwe w'uwo na bagenzi be ndetse akanagwa no kuri urwo rugamba, ntabwo wavuga ko nta mugambi uhari kuko ufite ibimenyetso. Ibyo bintu bikwiye kwamaganwa kuko biba biriho. Uwo mugambi wari uhari ndetse banawushyize mu bikorwa, ariko no muri iyi ntambara y'ingabo za FARDC na M23 barashe ku Rwanda. Minisitiri w'ingabo muri Afurika y'Epfo yavuze mu nteko ishinga amategeko agaragaza ko abanyekongo aribo barashe ku Rwanda. Abo yabibwiye abivugira mu nama y'ubuyobozi ntacyo babivugaho. Amahanga yumvise iryo jambo ntacyo nayo yabivuzeho. Igihe yakomeje kubaza Harerimana ko kubera iki ari mwe mwafashe iya mbere, iki gihugu yakomeje asubiza agira ati, iki gihugu umutekano wacyo ni uwa buri wese, ntabwo twagiharira bamwe, ni icyacu. Igihe cyose ubona ko hari icyo wakora kigira akamaro, ntukagire uwo ukibaza, ahubwo ujye ugikora kuko kiba gifite akamaro rubanda nyamwinshi. Kuvuga ibikurimo uba ugomba kugikora. Umusanzu wacu turawubona mu bice bibiri, hari umusanzu ku bandi n'umusanzu kuri twe. Kuri twe ni uko aho kunigwa n'ijambo twanigwa n'uwo turibwiye. Ubundi umugabo by'ubutwari aba agomba kubona ibintu akabyitwaramo mu buryo butatu. Hari kubijyamo akabirwanya n'amaboko ye, byamunanira agakoresha ururimi, byakwanga akababarira mu mutima. PDI rero turi ingabo ngo twakoresha amaboko, ubwo ni ukubivuga, tukabyatura, tukabigaragaza, kandi kubera ko dufite uburenganzira bwo kuvuga, ntabwo twafata icya gatatu cyo kubabarira mu mutima. Umusanzu wa mbere nitwe twihaye ngo tutanigwa n'ijambo, ariko icya kabiri ni abayoboke bacu bagomba kubyumva kimwe. Icya gatatu ni uko abandi babyumva kimwe uko twabivuze. Iyaba ari abo twamaganye babyumva ko twabamaganye, n'abandi bari bakeneye kubyumva neza.
Shehe Mussa Fazil Harerimana yagaragaje impamvu PDI yamaganye umugambi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo wo gutera u Rwanda. Perezida w'u Burundi yavuze ko intambara yo muri Kongo ishobora kuzahinduka intambara igera mu karere kose. Ibi mbona bihatse iki? Wenda niko abyifuza, ariko njyewe mbona nka kwa kundi umuntu agenda mu mwijima atareba imbere, akagenda yivugisha agira ngo niba hari umuntu uri hafi amutere ubwoba. Niba hari abashaka ko birenga nabo bizabageraho. Urebye M23 ivuga ngo yafashe Kamonyoro, ni ukuvuga ngo bazagera ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Mu Rwanda nihaturuka isasu ribangamira bazarisubiza, nirituruka mu Burundi bazarisubiza. Uwaba ashaka guhindura iyo ntambara y'akarere ni izaba agiye kwivanga mu bya RDC, ariko natabyivangamo akabona ko yatsinzwe akagenda gucunga umupaka we, simbona ko iriya ntambara yaza mu Rwanda, Tanzania n'ahandi. Mu byo M23 itangaza nibivuga ko ishaka kubohora n'ibindi bihugu, bavuga ko bashaka kubohora abanyekongo bakareka ubutera hamwe bakorera abanyamurenge, imiyoborere mibi no kwibasira bamwe bakaba igihugu cyabo, bakaguma mu gihugu cyabo. Uwabyumva gutyo aturanye nabo akabaha amahoro, bagakora icyo bashaka, bakiyubakira igihugu cyabo, simamya ko byavamo intambara y'akarere. Ariko utabibona gutyo ari muri wa mwijima, akaba atareba kure, agashaka kubyivangamo. Wa mwijima uzahinduka umucyo, bamwereke ko bafite ubushobozi bwo kubona aho isasu riturutse ngo barekere aho. Igihe cyakomeje kibaza Shehe Mussa Fazil Harerimana kimubaza kiti Ndayishimiye yavuze ko afite amakuru y'uko u Rwanda rushaka gutera u Burundi kandi ko abanyarwanda badashobora gutsinda abarundi, byo ubivugaho iki? Mussa Fazil Harerimana yakomeje agira ati biteye agahinda kuba igihugu kiyobowe n'umwijima aho kuyoborwa n'umucyo. Uwo mwijima uri no muri ayo mateka aba avuga. Abazi amateka bazi ko u Burundi buyobowe n'ubwami ndetse n'u Rwanda hariho ubwami bw'Ubugesera. Hari igihe abami b'u Rwanda n'u Burundi bumvikanye ko bumvikana ko bagomba kubutera aho bazahurira, akaba ariho hazaba imipaka. Ubwo rero niba yarumvaga ko ubwo rero niba yarumvaga ko barwanaga n'abanyarwanda, ndumva ari ukuyoborwa n'umwijima kurusha kuyoborwa n'ukuri n'amateka nyayo. Hari ibiremwa Imana yaremye byitwa imbwa 100 cyangwa imbwa 1000, niyo zakwishyira hamwe ntabwo zahinduka intare. Intare ni intare, u Rwanda ni intare, ruyobowe n'intare, rugizwe n'intare. Abakwishyira hamwe bose batari izo ntare ntacyo byatwara nibarwana narwo. Abishatse wenda bitewe n'ubusazi bwe, icyo gihe hahita abona ibyo M23 imweretse, kubera ko yagiye muri RDC agiye gufasha FARDC. Ariko nibyo nabwiraga uko abanyantege nke bakwihuza kose
bose bahinduka abanyambaraga bihuje na Wazalendo, FDLR, abacanshuro na Sadeke, ariko naho bari barwanya na Red Tabara naho barahavuye. Niba batsinzwe na M23 bakumva ko bagatsinda u Rwanda, ndakeka ko ari filime iri mu mitwe yabo, ariko mu kuri biragoranye. Ikibazo cy'u Burundi kirumvikana, bafite ubwoba kuko nta mbaraga bafite z'uko batera u Rwanda ngo barutsinde. Ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo gishobora kurangizwa n'ibiganiro, ariko leta ya Kongo ntibishyigikiye. Mubona ari iki cyatumye yanga ibiganiro? Sinibaza ko M23 kuri ubu yashyiraho amananiza, ahubwo yashyiraho ibyatuma bagira igihugu cyiza, kandi ibyo ntabwo ari amananiza ku muntu uwo ari we wese. Ubwo buryo babubonamo ko bwatuma bagira igihugu cyiza. Uwabonamo amananiza ni uwaba atagikunda. RDC ni igihugu cyishoboye mu buryo bw'ubutunzi, ariko ubuyobozi nibwo buri hasi mu mitwe n'imiyoborere. Burya ibiganiro bituruka ku rukundo cyangwa ku mbaraga. Ubwo rero nta rukundo rwo kubaka igihugu cyabo, bakaba bumva ko bakoresha abacanshuro ibi bihugu bakajya ku bindi bihugu, bakajya hariya bakarira bashakisha imbaraga zituma batsinda ubarwanya, aho kugira ngo bumve icyo arwanira. Sinibaza ko bagifite umwanya wo kwanga ibiganiro. Igihe cyabajije Mussa Fazil Harerimana kiti natemera ibiganiro hazaba iki? Yakomeje undi agira ati ntabwo ndi umuvugizi wa M23, ariko nshigikiye ikibazo cyabo. Uko bakivuga bagisobanura nuko bagisobanura narakimize, kandi impamvu zabo ndazemera. Noneho ubabwire ngo bahagarike intambara. Tshisekedi atemera kuganira. Amasezerano ya Nairobi, aya Dar es Salaam ntabwo yashyizwe mu bikorwa, kuko Tshisekedi niyemera kuganira ntabwo bazahagarika intambara. Baramurusha imbaraga, bazakomeza bamwegere. Nibagera ku nzu arimo agasohoka ashyize igipapuro hejuru avuga ngo noneho yemeye ibiganiro, bazareba niba afite imbaraga zo kubikora. Shehe Mussa Fazil Harerimana yakomeje aganira n'igihe avuga ati yemeza ko Tshisekedi yari akwiye kwemera ibiganiro kuko byarangiza intambara ahanganyemo n'umutwe wa M23. Igihe cyakomeje kimubaza ko Tshisekedi ubwo yari mu nama y'umutekano i Munich mu Budage yongeye gushimangira ko atazigera aganira na M23. Mussa Fazil akomeje agira ati kuko M23 bakunda igihugu baremera kuganira, ariko ubundi batagikunda ntibaganira nawe, kuko bafite uwashyize Tshisekedi ku buyobozi. Uriya Colonel Nanga aragenda avuga ukuntu yibye amatora mu izina rya Tshisekedi. Muri make bivuga ko abayobowe n'umukuru mu by'ukuri bavuga ko bayobowe n'umukuru w'igihugu utarigize atorwa. Bagiye kuganira nawe bamwita perezida kandi babizi ko atari we, ariko kubera gukunda igihugu cyabo baremera kubimwita baganire. Noneho wa wundi utaratowe akavuga ngo muri umutwe w'iterabwoba sindi buganire namwe. Iterabwoba ryabo se ni iryo kumubwira ngo nta mbaraga ufite? Tuzikoresheje twavanaho, ariko reka tuganire twubake igihugu cyacu cya Kongo. Niba atabyumva gutyo, harimo uburyo bubiri: arumvishwa n'isasu bakomeze bamwereke ko bamurusha imbaraga, ariko icya kabiri, iyi si yose imaze kubona ko imbaraga nazo bazamushyiraho igitugu n'ubundi ibiganiro bibe.
igihe cyakomeje kibaza shehe kiti mubona gute imyitwarire y'ibihugu by'amahanga muri iki kibazo. Mussa Fazil yakomeje agira ati hari umugani bajya baca ngo ntawuvugana injya mu kanwa. Aya mahanga nyine ntari kuvuga, hari ibyo ari guca ku ruhande. Hariya aravuga ati ukuri kutarabona, ariko se avuga ko ukuri kutarabona, aravuga ati ukuri turakubona, ariko se nituvuga baduhambirize biragenda gute? Ni icyo kibazo. Noneho ubundi ukuri kujye ahagaragara. Iyaba umuryango w'abibumbye babaha raporo zigaragaza ubwo bwicanyi bukorerwa abatutsi, ariko iyo bayireba baricecekera, bakavuga ngo abacanshuro ntibyemewe. Ibihugu by'i Burayi bihora bivuga ko bifite mu nshingano uburenganzira bwa muntu, bakabereka abanyekongo Romania, bakabyereka abanyekongo. Abanyaromaniya banyura hano bahetse ibikoresho byabo basubiye iwabo, ariko se mwigeze mubona umuryango w'abibumbye ibishyira ku murongo w'ibyigwa ngo ibiganiro bibe? Babaze Romania uko igira abacanshuro muri Afurika, ahubwo ni uguhora bavuga ngo mufatire u Rwanda ibihano. Nibaceceka ahubwo hari ibyo bari gukora, benyegeza Tshisekedi ngo akomeze ku rugamba, akomeze agure intwaro zabo. Bamuha intwaro akazigura, ariko atazi kuzikoresha, akabihera amadolari, kuko ziriya ntwaro twabonye bafatiye hariya M23, usibye kuzirwanisha muri iriya ntambara, ubanza zarwana n'intambara y'isi, ariko birangira bazifatanywe. Indege bazifatanywe, kandi n'ibibuga by'indege barabibambuye, yarazitanzeho amafaranga menshi, bitwa ngo bafite intwaro zikomeye. Igihe cyakomeje kibaza Mussa Fazil kiti hari n'ibihugu byifatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gusabira u Rwanda ibihano. Ubona biterwa n'iki ngo bigereke ibi bibazo ku Rwanda? Mussa Fazil yakomeje avuga ati ariko se bifatanya na RDC gusabira u Rwanda ibihano, cyangwa babifatira u Rwanda ibihano bakabwira RDC gukomeza kubisaba? Ntabwo RDC yagira ubwo bwenge bwo kuvuga ngo mufatire ibihano, ahubwo bariya nibo bavuga ngo twebwe tugiye gukoresha uburyo bwacu dufatira u Rwanda ibihano, kubera ko ruri kuvuga neza ikibazo cya M23. Baravuga ngo turebe uko tubifatira ibyemezo, ariko wowe ugomba kuza ubisaba, noneho tukagushyigikira. Nabo bamubwira akabivuga, ariko we ntiyabimenya, kuko no mu mutwe yabo ntibashobora kubyitekerereza. Igihe cyakomeje kibaza Mussa Fazil kiti ubona Tshisekedi we atabitekereza? Yakomeje agira ati reka urebye ibyo bamukoresha, ntubona ko aho kugira ngo yubake igisirikare gikomeye bamutegeka gufata abacanshuro babo, aho kugira ngo agire ubuyobozi bwiza bamutegeka kugira interahamwe za wazalendo, aho kugira ngo aganire na bene wabo bafatanye kubaka igihugu, bamutegeka kumva ko yarwana kugeza ku mwuka wa nyuma, bakamutegeka no gukorana na FDLR. Yego ni umuntu, ariko ubumuntu bwe simbubona ku buryo yatekereza ibyo ari kubitekererezwa. Mussa Fazil yakomeje agira ati niba dukora amakosa ntayakozwe, niba akora amakosa ntayakozwe, nababajije niba akora amakosa ntayakozwe,
n'ayabanjirije batangije intambara nk'izo bazatanga igisubizo kuri Kongo, ariko niba njya mu mishyikirano byose bizakemuka, bakabaha umwanya wa visi perezida, uw'ingabo, uwa depite, kandi urugamba rwakagombye kuba ari urw'abaturage aho kuba umwanya w'ubuyobozi runaka. Ntibizakunda. Numva ko buri wese yabaye minisitiri, yabaye umudepite, yabaye umuyobozi runaka, bakumva ko ikibazo kiringaniye. Nyuma y'igihe hazagenda bakora impinduka mu buyobozi. Ni nacyo cyaba intandaro y'iki kibazo abari bashyizwemwo bagiye babahinduranya, bamwe bagenda bakira, abandi bagenda bakena, bigera aho babona ko cya kibazo barwaniraga cyabaye kinini kubarusha. Ubwo rero nibareba ikibazo cyabo bakakiganiraho, bakakibonera igisubizo, kizaba ari igisubizo ku karere. Mussa Fazil Harerimana asanga Tshisekedi ari igikoresho cy'ibihugu bifite izindi nyungu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi ni Trade News rero iba yabakusanyirije amakuru y'akarere cyangwa se amakuru abari kuvugwa mu karere. Icyo tubasaba nuko wakora subscribe kugira ngo tujye tukugezaho andi makuru aba agiye atandukanye, abari kuvugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Icyo tugusaba rero nuko wakora subscribe, ubundi ugafungura inzogera, ubundi tukajya tubana no mu bindi biganiro Trade News iba yagiye igutegurira.